Savet za reformu javne uprave napravio je plan po kojem će se do kraja 2017. godine smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi. To će biti regulisano zakonom o racionalizaciji koji će važiti do januara 2018. godine. Iz Fiskalnog saveta upozoravaju da se sa tim procesom kasni i da se ove godine neće ispuniti plan o otpuštanju 5% zaposlenih. A Ministarstvo državne uprave je utvrdilo da u javnom sektoru nema 580.000 zaposlenih, kako se prethodno procenjivalo, pa će verovatno manje ljudi biti otpušteno. Taj registar pokazuje da je ta brojka verovatno bliže nekakvih 507.000, recimo 507 ili 510.000. Možda je to sad već i potcenjivanje, zato što je ovo registar u kom korisnici javnih sredstava sami prijavljuju koliko im je zaposlenih, pa je logično da tu čak i bez namere dođe ponekada do propusta. Koji je tu odnos onih koji su stalno zaposleni, odnosno zaposleni na neodređeno, i radnika koji su pod nekom vrstom ugovora? Na neodređeno je u ovom trenutku, ali to sam skoro sigurna da sad već potcenjujemo ukupnu brojku, nekakvih 415.000. Gde ćete praviti uštede? Te uštede moraju da se odraze u promeni na terenu, u strukturi, načinu rada. Priprema takve promene uzima vreme i mi mislimo da će stvarno dubinska reorganizacija da počne tek negde od druge polovine, možda čak i kraja ove godine, do tada je spremamo. Međutim, u međuvremenu postoje i neki očigledni viškovi. Recimo, ako vi uzmete jednu lokalnu samoupravu koja po svom broju stanovnika, po svojoj strukturi liči na drugu, a u jednoj imate 8 zaposlenih u upravi, ustanovama i javnim komunalnim preduzećima po 1000 stanovnika, a u drugoj imate 15, onda vam je jasno ko ima veći višak. Da li vas to brine s obzirom na to da po zakonu možemo da zaposlimo 4 osobe na 1000 stanovnika na lokalu? Ja sam sada dala brojku koja je zbir svih zaposlenih u institucijama, da tako kažemo, javnog sektora na lokalnom nivou. Deo njih nije bio obuhvaćen zakonom o maksimumu zaposlenih i to je problem, što je 2009. Su propisani maksimumi za neke delove sistema i ti delovi su ostali manje više pod kontrolom, mada se i to kršilo, a u drugim delovima je onda rast zaposlenosti bio mnogo veći. I ovog puta zakon o racionalizaciji će da obuhvati sve. Sve što je javna uprava, a to je uprava, to su činovnici i službe, to su znači i prosveta i školstvo i socijalno osiguranje, a na lokalnom nivou će da obuhvati i javna preduzeća. Jel možete da nam navedete neki primjer gde smo našli očigledne nelogičnosti? Uzmimo primjer da smo nedavno u Ministarstvu finansija uveli elektronsko plaćanje poreza. I tu je naravno jedan veliki broj, oko 400 zaposlenih, čiji je posao bio da budu evidentičari i da unose podatke, postao suvišan. I u neka druga vremena bi oni možda bili prosto zadržani na nekakvim polovičnim poslovima. Umesto toga, oni su preobučeni da budu kontrolori u poreskoj upravi, koja, iako ima veliki broj inspektora, još uvek ne može da postigne svoj posao za smanjivanje sive ekonomije kako treba. Slična je stvar, recimo, otkrili smo da imamo jako mnogo sudija po glavi stanovnika, ali zato te sudije nemaju puno ljudi koji im pripremaju posao i koji im omogućavaju da zapravo svoj vrlo skup rad koriste na mnogo racionalniji način. Hvala vam što ste govorili za RTS.